Reka nongere mbasuze mbifurize ibihe byiza mwebwe mudukurikiye mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse ibiganiro bitandukanye biri imbere mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari Uganda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu cy'u ndetse n'igihugu cya Tanzania na mudukurikiye muri hanze hakurya y'amazi magari no kuvuga abari mu Faransa mu Bwongereza Budage bari muri Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaze muri amakuru ni inkuru yiturwa cyane kuri General Major Sylvain Ekenge Bomusa uyu nguyu yahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mbere gato yuko aza guhagarikwa amagambo akomeye cyane yavuze yandagaza ubwoko bw'abatutsi cyane cyane abakongomani bavuga mu rw'ikinyarwanda bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amagambo yarimo kwibasira ubwoko bw'abatutsi n'amagambo nabonye ko n'imiryango mpuzamahanga itandukanye ikomeje kugenda igarukaho muri rusange yamaganira kure cyane ibyavuzwe n'uyu ukomeye mu ngabo za FARDC cyangwa se mu gisirikare cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yuko ahagaritswe nyuma y'itangazo ryaturutse muri Presidence ya Repubulika hariya i Kinshasa Perezida Felix Tshisekedi afashe icyemezo cyo guhagarika General Major Sylvain Ekenge Bomusa benshi batekerezaga ko ibyo bidahagije ndetse ashobora kuba yatatabwa muri yombi akagezwa imbere y'ubutabera hari amakuru rero atugezo aka kanya uyu munsi ku itariki 31 ukwezi kwa 12/2025 kuri General Major Sylvain Ekenge Bomusa nandi makuru menshi cyane ku mirongo y'urugamba reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru ingenzi agezwe muri aka kanya tubone kugaruka kuri uyu mugabo yitwa General Major Sylvain Ekenge Bomusa. Muri Guinea Conakry amakuru aravuga yuko komisiyo yishinzwe amatora muri Guinea Conakry yatangaje ko General Doumbouya uyobora iki gihugu kuva muri 2021 yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 86.72%. Aya matora yabaye tariki 28 kuza 25 General Mamadi Doumbouya yahatanye n'abandi bakandida 8 barimo abahoze muri gouvernement batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe wamukurikiye ni Yellow Barde wo mu ishyaka ryitwa Frondeg cyangwa se Front Démocratique de Guinée. Komisiyo y'amatora yagaragaje ko we yagize amajwi 6.51%. Perezida wa komisiyo y'amatora witwa Jana Buture kwa 30 kuboza yatangaje ko muri rusange abantu bagera ku 88.95% muri miliyoni 6,700 bari kuri liste y'itora aribo bitabiriye amatora muri Guinea Conakry. Ibyavuye amatora byatangajwe na komisiyo y'amatora biracyafatwa nk'iby'agateganyo mu gihe urukiko rw'ikirenga rwa Guinea Conakry rutarabyemeza mu minsi itarenze 8 ubwo rero umusaruro udasubirwaho uzemezwa. General Doumbouya yakuye Alpha Conde ku butegetsi muri 2021 ahita amusimbura icyo gihe yabwiye abaturage ko yaba we cyangwa abandi basirikare bamufasha kuyobora igihugu bataziyamariza umwanya mukuru w'igihugu. Muri 2025 muri Guinea Conakry habaye amatora ya kamarampaka abaturage hafi 89% banzura ku itegeko nshinga rivugururwa. General Mamadi Doumbouya akemererwa kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ubusanzwe rero manda ya perezida wa Guinea Conakry yamaraga imyaka igera kuri 5 ariko itegeko nshinga rishya ryayigejeje ku myaka 7. Bene makuru mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina mbabwire ko Dr Kizza Besigye uyobaye umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda. Amakuru aravuga yuko Dr Kizza Besigye n'abagenzi be banze kwemera cyangwa guhakana ibyo baregwa. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni muri Uganda Dr Kizza Besigye n'abagenzi be witwa Obeide Rutare na Dennis Oola banze kwemera cyangwa guhakana ibyaha bakurikiranyweho. Dr Kizza Besigye n'abagenzi be bakurikiranyweho ibyaha birimo ubugambanyi no kudatanga amakuru ku byaha by'ubugambanyi banze kwemera cyangwa se guhakana ibyaha bashinjwa bituma mucamanza Emmanuel Baguma yemeza ko bahakanye ibyaha ashingiye ku ngingo 63 y'itegeko nshinga. Ubwo Dr Kizza Besigye yari mu rubanza yagaragaye yitonganya cyane avuga ko atakwemera cyangwa ngo hakane icyaha atabonye mujyanama mu by'amategeko we ubwo ngo urukiko rwabyanze kandi abyemererwa n'itegeko nshinga. Ati murashaka kongera ibyo nemera kandi nyamara mwakuyeho uburyo bwose bwo kubona umujyanama by'amategeko wanjye buteganywa n'itegeko nshinga rya Uganda. Muragira ati ntabwo rero ndi mu mwanya mwiza wo kwemera cyangwa guhakana ntafite ubujyanama mu by'amategeko wanjye, ntabwo ibyo bishoboka rwose. Yerekanye ko
mu myaka 20 ishize amaze gukurikiranwa ibyaha by'ubugambanyi inshuro zitabarika kandi biba ari ibintu bidafatika. Besigye yataye muri yombi Ugushyingo 24 ubwo yari Nairobi mu gihugu cya Kenya. Icyo gihe yari yagiye mu muhango wo kumurika igitabo cy'umunyapolitike Martha Karua. Dr Kizza Besigye yabaye umusirikare kuva mu gihe cy'urugamba rwo kubora Uganda rwarangiye mu mwaka w'1986. Yasezerewe ubwo yari afite ipeti rya colonel. Yabaye inshuti magara ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'umuganga we bwite, no kuvuga muganga wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Hanyuma rero mu yandi makuru, mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu nyirize, mbabwire ko Hamas yemeje urupfu rwa Abu Obeida wari umuvugizi w'ishami rya gisirikare. Umutwe wa Hamas w'abanyapalestine wemeje iyicwa ry'umuvugizi w'ishami ryawo rya gisirikare uzwi ku izina rya Abu Obeida na Mohamed Sinwar wahoze ayobora uyu mutwe muri Gaza. Bombi baguye mu ntambara yo muri Gaza mu ntangiriro z'uyu mwaka. Mu ntangiriro mu itangazo rya video ryashyizwe ahagaragara kuwa mbere, brigade ya Al-Qassam ishami rya gisirikare rya Hamas ryemeje urupfu rw'umuvugizi wayo wamaze igihe kinini cyane avugira, ndetse itangaza umuvugizi mushya wari wipfutse mu maso. Iyi ni inshuro ya mbere Hamas yemeje ku mugaragaro urupfu rw'uyu muyobozi wagize uruhare runini cyane mu bijyanye no gutanga amakuru y'uyu mutwe mu ntambara yamaze imyaka 2 ibera muri Gaza. Muri iryo tangazo ryashyizwe ahagaragara nk'uko Al Jazeera ibivuga, umuvugizi mushya yatangaje bwa mbere umwirondoro nyawo wa Abu Obeida, avuga ko izina rye bwite ari Hudaifa Samil Abdul Al-Hulaut. Ati turatangaza twishimye kwitangira Imana nk'umuyobozi ukomeye Abu Obeida twarazwe inshingano ze. Muri Gicurasi igisirikare cya Israel cyavuze ko cyishe Mohamed Sinwar, murumuna wa Yahya Sinwar wahoze ayobora Hamas. Nyuma y'amezi 3 cyatangaje ko Abu Obeida nawe yamaze kwicwa. Brigade ya Qassam yemeje kandi urupfu rw'abandi bayobozi benshi cyane mu rwego rwo hejuru, harimo uwitwa Mohamed Shabana umuyobozi wa Brigade ya Rafah, hamwe n'abandi bayobozi babiri, Hakam al-Isan ndetse na Laed Sayed, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaruka. Ikaze rero muri amakuru ku nkuru yacu nyirizina kuri brigade kuri General Major Sylvain Ekenge Bomusa yahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungira yatangaje ko kuba uwari umuvugizi w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC watangaje amagambo yibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi yaragaritswe ari uburyo bwo kujisha umuryango mpuzamahanga, ndetse bisa neza n'uburyo Perezida Habyarimana yakingiye ikibabare wo mu Gisera maze kuvugira imbwirwaruhame yo kukabaya. General Major Sylvain Ekenge tariki 27 Ukuboza 2025 yagiye kuri televiziyo y'igihugu atangaza amagambo yibasira abatutsi, agira naho avuga ku gushyingiranwa n'umututsikazi bisaba kwitonda kuko mu gihe cyo kubyara azana mu rugo bene wabo bakaba ari bo babyarana. Ayo magambo yuzuye urwango yatumye ubutegetsi bwa RDC bushyirwaho igitutu, bituma General Major Sylvain Ekenge ahagarikwa by'agateganyo mu nshingano ze kwa 28 Ukuboza 2025. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko icyemezo cya RDC cyo guhagarika General Major Sylvain Ekenge ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo ari nko kumuhungisha amaso y'abantu, naho ingengabitekerezo ya Jenoside ntaho yagiye. Ati guhagarika General Major Sylvain Ekenge ku mwanya w'umuvugizi wa FARDC ni nko guhuma amaso umuryango mpuzamahanga, naho ikibazo gikomeye cyane kiri mu buyobozi bwa leta hejuru. Iri hagarikwa rigaragaza igitutu cy'uburengerazuba, bikatwibutsa uburyo Leon Mugesera yakingiwe kibaho na Perezida Juvenal Habyarimana nyuma y'imbwirwaruhame Rutwitsi yavugiye ku Kabaya mu Gushyingo mwaka w'1992. Mugesera amaze kuvuga ko abatutsi bazicwa bakanyuzwa muri Nyabarongo bagasubizwa muri Abyssinia. Ubutabera bw'icyo gihe bwashatse kumukurikirana, ariko ubuyobozi bukuru bwa MRND bumukingira ikibaba bumufasha guhunga u Rwanda. Mwaka w'1992 Mugesera yahise ajya muri Espagne, nyuma ajya muri Canada, ahaba umwarimu muri kaminuza kugeza muri Mutarama 12 ubwo yoherezwaga mu Rwanda ngo akurikiranwe ibyaha n'ubutabera bwamushinjaga. Minisitiri Nduhungirehe yibukije ko mu gihe Leon Mugesera yavugaga iyo mbwirwaruhame discours, hari haramaze gushingwa umutwe w'interahamwe wicaga abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu. Ati ndibutsa ko muri icyo gihe Perezida Habyarimana yari yarashinze umutwe wamenyekanye nk'interahamwe wishe abatutsi muri Kibirira
Mukingo, Murambi, Bugesera n'andi hatandukanye mu gihugu. Abasesenguzi bagaragaza ko ihuriro ry'amashyaka rya UDPS riri ku butegetsi muri RDC ryifatanyije n'abamunzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside banga abatutsi urunuka. Perezida Felix Tshisekedi akorana n'umutwe witwa CMC Nyatura washinzwe na Lieutenant General Sylvestre Mudacumura mu isura y'umutwe wo muri RDC ariko ufite ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi nk'uko biri mu mugambi wa FDLR. Umwati umutwe wa CMC Nyatura n'ishami ry'urubyiruko rya FDLR. Umugambi w'urwango ku batutsi n'inzego nkuru z'igihugu zigenda ziwugaragaza ubwo kwa 22 ukuboza 25 Perezida wa RDC Felix Tshisekedi Tshilombo yakiriye abanyekongo babiri baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jean-Claude Mubenga na Kalonji Kamba wa Mulumba. Leta ya RDC yavuze ko Tshisekedi, Mubenga na Kalonji wa Mulumba baganiriye ku bumwe bw'abanyekongo no ku busugire n'ubwigenge bw'igihugu, ariko abazi ibikorwa by'aba bantu ku mbuga nkoranyambaga bamya ko iyi nama yari igamije kubashyigikira. Mubenga wa Mulumba yigeze kwandika ku mbuga nkoranyambaga ko abatutsi ari inyenzi kandi ko ubutaka bwa RDC butari iwabo. Ati ni virusi, iyo haje virusi ugerageza kuyica, ntabwo uyireka kubera ko ishobora kandi gukwirakwira. Iyo ubonye inyenzi atugomba guhita wiyica. Ati bitaye ibyo zikaba nyinshi. Uyu mugabo wabaswe n'urwango yasabye abanyekongo kwica abantu bose bavuga ikinyarwanda, ashimira abarwanyi bo mu mutwe wa Zalendo babica iyo babonye. Asaba urubyiruko rwinshi cyane ku biyungaho kugira ngo rero barimbure ubu bwoko. Mu mpera za Nzeri 25 umuvugizi wa gouvernement RDC Patrick Muyaya yahuriye na Mubenga na Kalonji New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagirana ikiganiro cyatambutse ku muyoboro wa YouTube. Patrick Muyaya yashimiye abanyekongo bakomeje kurwana urugamba rw'umwitangazamakuru, ashimira by'umwihariko Mubenga. Aramubwira ati Mubenga, icyambere nakora nuko gushimira kubera ko ntabwo uzi uburyo umuriro wawe ubukangurambaga bwo gukunda igihugu ugira akamaro. Leta ya RDC ivuga ko nta bwoko bwibasirwa ndetse ko abavuga ko abatutsi b'abanyekongo bibasirwa baba babeshya, nyamara ibimenyetso bibahamya byo bijya hanze buri munsi binyuze mu bikorwa by'ingabo za FARDC n'imitwe bafatanya, kimwe n'imbwirwaruhame z'abayobozi bo mu nzego nkuru za leta zidasibamo imvugo z'urwango nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho muri rusange. Hanyuma mu kanya na gato nabonye ko umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, African Union, nawo rwose wagize gutya uvuga yuko ibyatangajwe n'uwo General Major Sylvain Ekenge Bomusa ari amahano kandi barabyamagana bivuye inyuma. Babyamaganye rwose bivuye inyuma. Hanyuma reka mabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa ni mama ko ya gatatu yasubije inyuma FARDC wa Zalendo na FDL bashakaga rero kwisubiza Rubaya. Umutwe wa AFC mako ya gatatu kuri uyu wa kabiri wasubije inyuma igitero cy'ingabo za leta ya RDC n'abarwanya imitwe ya FDL na Wazalendo bashaka kwigarura agace gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Amakuru avuga ko amasoko yacu ari mu gace ka Masisi avuga ko kuri wa kabiri impande zombi zaramutse zirwanira mu gace ka Gatugunda munsi ya Bukumbiriri ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, Kinigi ndetse na Gatongi. Indi mirwano kandi ngo yaramutse ibera hagati y'uduce twa Gatovu ndetse na Muhayirwa. Ejo kuwa mbere ngo imirwano yiriwe ibera mu duce tugize sector ya Gatoyi. Hanyuma amakuru avuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zubuye ibitero muri kariya gace mu rwego rwo kwisubiza agace ka Rubaya gasanzwe rero gakungaye ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Karuta. Bivuga ko abasirikare bakuru barimo General witwa Kigingi na General Mangala, Colonel Benebe ndetse na FDLR CNRD, General Mutayombya, General Macano na General Mangarazi baha amafaranga na leta ya RDC ngo bashake babashe kwigarurira kariya gace. Iyo mirwano kandi inavugwamo ingabo z'u Burundi. Makuru atugera avuga ko mu gitondo cyo kuri akabiri M23 kandi yashoboye gusubiza inyuma ingabo za leta inyuma zigeza mu birometero bibarirwa muri 30 uvuye mu duce imirwano yaberagamo muri ivyo bice bya Rubaya nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Hanyuma muri ingabo n'inzego z'umutekano nahoze nifuza kugira no kuvuga amagambo ya Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame yashimye ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano kubw'umunyamwuga n'ikinyabupfura ndetse n'umusanzu wazo mu kurinda umutekano w'igihugu, azigaragaza nk'ingabo yahoze yifuza kugira.
Ni mu butumwa busoza umwaka wa 2025 mukuru w'igihugu yageneye ingabo n'izindi nzego z'umutekano ku wa mbere tariki 29 Ukuboza. Perezida Kagame yashimiye ba officier, abagabo n'abagore ba RDF n'izindi nzego z'umutekano kubwo kwitanga kwabo mu kurinda umutekano w'u Rwanda ndetse n'ubusugire bwarwo. Ati ubwitange n'ubunyamwuga bwanyu ati bikomeje kandi gusigasira indangagaciro z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko mu bihe bikomeye birimo imbogamizi zitandukanye ingabo z'u Rwanda n'abashinzwe umutekano bakomeje kuba indashyikirwa haba imbere mu gihugu no mu butumwa bajyamo hanze yacyo. Yavuze ko guhora bari maso kwabo byatumye amahoro n'umutekano biboneka imbere mu gihugu, ibyatumye abaturage bakora ibikorwa biteza imbere imibereho yabo nta nkomyi. Perezida Kagame yanashimye kuba kandi mu butumwa ingabo z'u Rwanda zijyamo mu mahanga zikomeza kubahiriza ibyo igihugu cyiyemeje byo kurinda ubuzima hakoreshejwe ibishoboka byose birimo n'ubumenyi. Ati kubera umuhate wanyu u Rwanda rukomeje kugira amahoro n'ituze, igihugu cyacu cyageze kandi ku iterambere rifatika mu nzego zinyuranye, kandi abaturarwanda bashima uruhare rwanyu ati rwabafashije gukora ibikorwa byabo by'iterambere n'imibereho myiza n'ubukungu batuje kandi batekanye. Yongeye gushimangira ko ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano muri rusange zigeze ku rwego yahoze yifuza. Ati nk'uko nabigaragaje mbere, ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano uyu munsi mfite nizo nahoze nifuza kugira muri uyu mwaka. Mwakomeje kujya mbere ati mu nkingi z'ubumwe, kwisha agaciro n'imbaraga, mubasha kandi kurinda igihugu n'inyungu zacyo ati mubigirana indangagaciro n'ubunyangamugayo no gukunda igihugu. Perezida Kagame yasabye ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano ko mwaka mushya zazakomeza kandi kurangwa n'ubunyangamugayo ndetse no kubazwa inshingano kuko ari byo biranga ingabo zacu. Nzema ati ni mucyo dukomeze tube maso duhangana n'imbogamizi zirushaho kandi gukomera, ariko tunakomeza guharanira kugera ku ntego dusangiye yo kugira u Rwanda rutekanye, ruteye imbere kandi rwunze ubumwe. Yashimiye by'umwihariko ingabo z'u Rwanda n'abashinzwe umutekano bari mu butumwa kure imiryango yabo batazabasha kwishimana nayo mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Ati tuzirikana byimazeyo ubwitange bwanyu n'ubw'imiryango yanyu. Kagame kandi yihanganishije ababuze ababo bari mu kazi ko kurinda umutekano w'igihugu, abizeza ko tuzakomeza kubaba hafi cyane nk'uko bakomeje kugenda bivuga amakuru y'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Hanyuma makuru avuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU European Union ku wa kabiri wamaganye amagambo yibasira abatutsi aheruka kuvugwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usaba leta ya RDC gukomeza kandi guhangana n'imvugo z'urwango. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo General Major Sylvain Ekenge yavuze amagambo yafashwe nk'ay'urwango ku batutsi ubwo yari mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo ya RDC, Radio et Television Nationale du Congo. Icyo gihe yibasiye abantu bo muri ubwo bwoko agira ati uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsi ugomba kwitonda cyane, atugomba kwitonda kuko baguha umuntu w'umuryango we nka mwishywa we, mubyara we, ati uza iwawe kandi atari mubyara we cyangwa se mwishywa we, ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe iwawe yabyara bakakubwira ngo oya abana bavutse ariko basa abatutsi kuko ari abatutsi atari ubwoko bwiganza kandi ari ubugambanyi ubwenge. EU European Union ibinyujije muri ambasade yayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaganye ariya magambo, inashima icyemezo cyo guhagarika Sylvain Ekenge cyafashwe n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Kongo Kinshasa. Yanditse ku rubuga rwa X iti umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uramagana amagambo yavuzwe n'umuvugizi wa FARDC unakirana ukunyurwa n'ingamba zafashwe n'ubuyobozi bwa Kongo. Nzema ati umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urasaba abayobozi kandi gukomeza kurwanya imvugo zose z'urwango muri iki gihe gikomeye mu rwego rwo gushaka ubumwe bw'igihugu, amahoro arambye hashingiye ku buryo buhuriweho n'abantu bose. European Union iravuga ko yanyuzwe n'icyemezo cyo guhagarika Sylvain Ekenge ubuyobozi bukuru bwa FARDC buheruka gufata mu gihe guverinoma y'u Rwanda biciye muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe iheruka gutangaza ko Kinshasa yahagaritse uriya general mu rwego rwo kujijisha umuryango mpuzamahanga. Nduhungirehe kandi yavuze ko ibyakorewe Ekenge bisa neza n'uburyo Perezida Habyarimana yakingiye ikibabare wo mu Gisera amaze kuvuga imbwirwaruhame yuzuye urwango ku batutsi yavugiye ku Kabaya icyo gihe mbere gato yuko jenoside yakorewe abatutsi itangira. Ni imvugo yarimo kwibasira ubwoko bukomeye cyane ndetse no gushishikariza interahamwe kwica abatutsi. Hanyuma
Uburusiya kuwa mbere bwashinje Ukraine kugerageza kugaba igitero ku rugo rwa Perezida Vladimir Putin burahira kugisubiza. Perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Putin yamubwiye iby'icyo gitero ati mu kiganiro cyo kuri telefone bagiranye mu gitondo cyo kuwa mbere ndetse ko byamurakaje cyane. Trump yabwiye abanyamakuru ati kugaba ibitero ni ikintu kimwe, gutera urugo rwe Putin ni ikindi. Iki si igihe nyacyo cyo gukora ibintu nk'ibyo. Hanyuma nabimenye mbibwiwe na Perezida Putin uyu munsi byandakaje cyane. Uburusiya burashinja Ukraine kugerageza gutera urugo rwa Perezida Vladimir Putin ikoresheje drone mu gihe ku cyumweru gishize Perezida wayo Volodymyr Zelensky yari yahuriye muri leta ya Florida na Bwana Trump. Nyuma y'uwo muhuro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko bisa naho bari kwegera cyane guhagarika intambara ya Ukraine n'Uburusiya nubwo hakiri ukutumvikana gukomeye ku kuba Uburusiya bwasubiza Ukraine uduce bwayo bwigaruriye. Kuwa mbere Putin yasabye ingabo ze gukaza umurego mu rwego rwo kwigarurira burundu intara ya Zaporizhia. Perezida Volodymyr Zelensky akomoza ku gitero Uburusiya buvuga yavuze ko ivyo ari bihimbano byuzuye Uburusiya bwacuze mu rwego rwo kwanga gutera intambwe yo guhagarika intambara. Trump nyuma yo kuvugana na Putin yabwiye abanyamakuru ko nta makuru yisumbuye afite ku gitero Ukraine ishinjwa kugerageza kugaba ku rugo rwa Perezida w'Uburusiya. Icyakora avuga ko ubutasi bwa Amerika buzabitahura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko urwo rwa Putin Ukraine yagerageje kugaba igitero ruherereye mu gace ka Novgorod mu burengerazuba bw'umujyi wa Moscow. Yavuze ko icyo gitero cyagabwe na drone zirasa ku ntera ya kilometero ya kure hagati ya tariki 28 na 29 Ukuboza, ariko zose zarashwe n'intwaro zirinda ikirere cy'Uburusiya. Sergei Lavrov yabwiye abanyamakuru ko nta wakomerekeye muri icyo gitero ndetse ko ntacyo kigeze cyangiza. Yunzemo ati iyo myitwarire itarimo gushishoza ntabwo bizarangira idasubijwe. Mukuru wa diplomasi y'Uburusiya kandi yashimangiye ko ibyakozwe na Ukraine ari igitero cy'iterabwoba cya leta, ashimangira ko igihugu cye cyamaze gutoranya ahantu hatandukanye muri Ukraine kigomba kurasa nk'uburyo bwo gusubiza kiriya gitero. Sergei Lavrov yunzemo ko kuba kiriya gitero cyarabaye mu gihe ibihugu byombi byari mu biganiro byo guhagarika intambara byatumye Uburusiya bugira igitekerezo cyo kongera gusuzuma ibyo bwari bwemeye mu bihe byari byatambutse nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira muri rusange. Byinshi cyane rero bikomeza kugenda bivugwa. Mbashimira cyane mwebwe mukomeje kutwereka ko turi kumwe cyane bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda, namwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mu gihugu nk'Ubufaransa, Ububiligi, Budage, Ubwongereza, mudukurikiye muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko muri benshi cyane mukunze kwitwereka cyane 5 kuri 5. Ariko kandi navuze mu karere k'ibiyaga bigari, reka nsuhuza abanywanyi bacu bari mu gihugu cya Uganda. Ni benshi cyane rwose baba bakomeza kujya batwereka ko badukurikiye 5 kuri 5. Mukomeze rero mugire